Kadirli dostlar, bugünkü Tokay günü, Tuğan Televizyon günü bik irte başlandı. En birinci mühim işleri deyip, Respublikamızın yetakçılığı, Prezidentimiz Rüstem Nurgaliyevich Minnikhanov, Parlament reisi Farid Hayrulovich Muhamedşin, hem bir Türk'ün Tatar ziyalıları, erten Tataristan uğramındağı Abdullah Tokay heykeline çeşkeler getirdiler. Şundan bayram biride devam etti. Balalar için konkurs ilan edilgeni şiir oku boyunca. Eli gün uzun tağı da yoğun hem iştelikli şaralar ötkerilen. Şunысы şatlıklı. Bugün biz yine tügül, Kazan'da gına tügül, Tatarstan'da gına tügül. Tatar yaşayan her illerde, Rusya'nın türlü tübeklerinde şulay yok şiiri bayramlar uzar. Bu zor hem büyük mühim tradisiya. O indi 124. mertebe ötkerilebilsek de hiç de yalgan bulmaz. Çünkü şit illerde, Tatarlar taralgan yerlerde, o indi asırdan artığırak ötkere yaratılgan bayramıdır. Bizning bayramning o'z tradisiyaları var. En birincisi, mana şu zo'r tantana Qozon o'rtasida o'zgaruv. Çünkü qaysi tübeklerde bugün şiirler yangramasalarda hiç şeksiz onun en danlıklısı hem en zorusu Qozonda, o'zimizning Qozonda bizning yazıcılarını bulgan yerde ötkerilen. Endi onun tağı bir tüsü bulup, tüsmürü bulup, şu bayramda halk aldığında bizning prezident karşısında bulgan devlet premiyası komissiyani takdim etip neydi prezidentimiz kararga kul koyganında ilan eteriz. O kararlar indi karar maslı kulem şaralarında basılıp da çıktı. Alayda men bik şatlanıp sizge жеткирәсем килә. Безнең данлыклы Тукай бүләгенә лаек булган гаиләдә тагы 5 шәхес өстәлде. Һичшиксез алар үзләренең зур хезмәте белән татар халкына, Татарстанның мәдәниятенә, зур талантлары белән bu бүләккә инде зур юлда узган шәхесләр. Һәм исемнәре буенча хәзер сезне алар белән таныштырып, һәм сез дә аларны шулай кабул итеп, алкышлап каршы алырсыз дип ышанам. Иң беренчесе yazıcı Rakail Zaydullah. Yazıcı Fuat Sadriyev. Bayanda başlarım ko'pchiligimizga tanish bo'lgan bayanchi ustoz Vladimir Fedotov. Sizga baribizga da tanish bo'lgan tinchilar, chunki ularning asarlari bizning Qozonni da, bo'lgan shaharlarni bezab turalar. Aytiga Minnulina. Hem İlber Tanık. Kısa бүләкlerini, keşkelerini tapşırıp, şunusunu da etmeyi bulmayı. Şimdi yıl sayın
Ишәү генә түгел, бишәр лауреат билгеләргә мөмкинлекләребез бар икән, ул әлбәттә Тукай яши дигән сүз. Телебез, мәдәниятебез яши һәм үсә дигән сүз. Барыгызны да бәйрәм белән. Рәхмәт. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты язучы Фуат Табрисов исә. Bizning yashayishimizda bir büyük güç var. O Xoliq vijdoni. Xoliq vijdoni o durustlik degan so'z. Xoliq vijdoni o g'azimlik degan so'z. Abdullah To'qayning barliq ijodiyatini tugul, bütün turmushi mavzusi Xoliq vijdoni bilan belgi bo'ldi. Hem ondan ayrıldı. Bu hazır Tatar halkının ülkeni de, bugünküsü de, hem geleceği de. Benim uyarımsa her bir icat işisi, her günlü özünün icat işine tutulanda bu kakta dirensin uyanadır bir uyarım. Yine Susu zor bilekte takdim etken için Yüzünün Yazıcılar Birliği'ne, vatanın Tataristan gazetesi kollektifine min çiğsiz rahmetler. Şuayıp min Abdullah To'qay ismindagi premiyalar komissiyasi a'zolarına, Tataristan hukumatine, hurmatli prezidentimizga, barliq o'quvchilarima, qarindoshlarima hem o'zim bilan birga yashovchi muslimlarga, muslim hokimiyatine rahmatimni bildiraman. Hem qo'limdan qalamim tushgancha shu millatime xizmatlarini sanaman. Rahmat. Söz Kılıçlar Asya Hanım'ın önüne karıyorlar. Татарстан рәсәмнәрдән зур рәхмәт. Большое спасибо всех художников Татарии. Зур рахмат сезгә. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Скульптор Илдар Ханов. Здравствуйте, я Ильдар Ханов. Сам родился здесь, в Казани. Вот. Мне присудили премию, это, конечно, не совершенно такая приятная радость, неожиданная радость. Но я все-таки считаю, что надо было присудить всему КамАЗу, тысячи людей, которые строили город, КамАЗ, помогали мне создавать монументы, мы жили одной великой идеей. И, конечно, хочется вспомнить имена, которые строили КамАЗ, потому что народ одно, но все-таки народом должен кто-то руководить. Вот Раис Киямович Беляев, который нам помогал строить и монументы, вот, и город. Вот хочется отметить это имя еще Марата Шакировича Бибишева, который работал начальником домостроительного комбината, Гелязова Рената Ильязовича, группа архитекторов, Рубаненко Бориса Рафаэльевича, Насырова Рената Филовича. Конечно, комсомол нам помогал, Загизулин Фарид, Наиль Ягудин. Вот. И сегодня Тукай нас вдохновляет очень. Очень отрадно, что есть молодые поэты, которые продолжают его идею единения наших народов Татарстана. Возьмите Равиль Файзуллина, поэта, Ренат Хариса, Гарай Рахим. Это наши, они, правда, уже не молодые, но тем не менее продолжают уже идею. Спасибо вам огромное. Хотелось, конечно, поздравить вас с этим замечательным днем, с нашими лауреатами. И давайте вместе будем строить наш Татарстан. Сейчас вы знаете, что воспитанник набережно-челнинских наших самых коллективов вышел Ильдар Халиков. Это очень приятно в нашем коллективе. Я думаю, что Татарстан должен в эти ближайшие годы сделать настоящую духовную революцию. Мы даже дружны в этой единой